Meghalaya State Network of Positive People daga jing kershan lang Meghalaya AIDS Control Society mataka singi kala rakhikan mau ya kasingi kerpang joginang pang yang kuilan ni ka Jingpang AIDS ke blak no lembak te ka Jingpang bat kam juru ban kan mau buram ya ka jing no senjang berat ba ni kenu kershan met bat musim ya ka menyerap ni sumar ya ka mukum ka te ka Jingpang ya kan singi lati produkum 41 International AIDS Candlelight Memorial Service ya ka bala buru kapang paneng kom ka together we remember, together we heal through love and solidarity. Hati kejalang ubah ti dengan Block Development Officer Jakarta Nostan ulalong kumukongsan by Dr. B. D. Cruz Project Director ke Max kumikongsan sembut pada dalang ru ubah Empol Hamburg President Jakarta Meghalaya State Network of Positive People. Hati kejalang lapulang po SGSY Hall BDO Office Nostan bal ongru para sedang nakong ban rakhai ketika seni nadu kesem sejak nai spak nai foi ban ai ka jing sumar ya ko kum te ka Jingpang kat bah ka jelapat ya ka jing sumar asnan ko ngai aksam Arjan Rio Civil Hospital Chelong bat menta ka jela ka danadu sautli ki jaka ai jing sumar na ka bakta ki bri ki bakum kini hawa kan hakan de ka jelang uba dengan ulapan kan mau ya ki pat ba bagi di ban kiar ani ban yada lari na kan de ka Jingpang ba kita ki long ban kiar na ka baka Shongkha Pathar ban Pyndonkam ki Condom ang taruh bankian dah kajing dijak bagi pak kajing diki basniu pak kamjuru bani pak tas berbod di lakalong kesnam ni yaki pak kijak jing tes lada don ki Jingpang lade rasuba yaki Jingpang ki bakum kini ki beri kim dei setia ban rit lani ban kanda dia nak pak tas ya kan ni haga jo kaporu lakan tu yaki pak ma ani kisno ke thau ke emnang sarang ba amde ban iben yaki beri ki bakan akum kini ke Jingpang mar bagi dan kam ya kajing slok bagi ai mesim jong kiri pak ba Hati kasni kum kada ka jing ngolam ya ki balak no na kan ni ka sapatai lembak ni ka Jingpang la pulang ru ka jing thang bom beti hagate ka jing elang jo ki thangnya ni ki jing di drop ki ba dan lupa ni kunyang barka basau na kalong kemi ba ar mer shai kul ba dan lupa ni kunyang mo an gi masuk tu ba uni kunyang bet ra abang la salang negi bam lang negi Pyndonkam lang nakaju atia ne nakaju be khana dan kita juga jalan tu, bet lah. And tak cinta, cinta kan tak berjuang tu, kita masuk tu bawa kenyang ya bet lah. Nama kenyang emra, hakim merat, ne hakim berjuang. Tak tahu apa kerja itu, kasih ke human immunodeficiency virus. Kamu tahu apa beliau? Mau tak kumpulan ini ada dia. Tak tahu kita masuk tu, bawa kita menkian nak jadi Shongkha Pathar, mau kita Pyndonkam kita Condom, apa arah bagi Msnp, kita Msnp lagi, blood bank blood license. Tapi dia menkian lagi di drugs, ne inject drugs, dan pasal kita nak kemih, kita benek patas buat bagi armat. Nama kita dan HIV mungkin dia daya ini, pun. Mau ada tentang dan dawai dah belan berkoi. Pada tahun dawai mengikut ART, mengarang ART, bawa di dawai ART, bah lagi kena yang dia dawai, mereka jingkem kan kam jrong, ban nginlong kong nginyo kami kabaklan bat nginlong kong gitu gibriu kibam dan HIV. Mo naman ngidi bersutu ba kanika ngidi bersutu ba not only imde tang itu dikinun ki betre po kafi HIV AIDS but I awareness. Mo tadi dua kamram jonga jongpi iwe dan ne bansam ban I ka awareness. Mo dalam pun ka team tahu sedam go together we heal, together we remember, together we heal through spread love and suffering. Naman Nangi don lang, namang gila ni benda yang katong. Nangi tray lang, gila ni benda yang katong. Mo, together we remember, mo kumbangi don lang kumni ikan mau itu kita ada jo, pakahana jo ki, kanai ay misi mingi. Mo, but together we heal kan. Naman through this journey of healing kamdi etan kita dawai. Kadi na jing ay misi jongpi, maka jing jongpi. Yang itu kita yang mana ni kenyang. Nama kacing ini kumpang bak beri ketika buat apa crowd tu. Kemudian there's no power greater than love. Aji tu jangan asal tahu. Mo, and syua bangan pengkot, abang itang yang ni mau mati, kum kada bangi kenal, itu kita berada nyawa, badik itu kita ayat manusia, ya kacing rak tinggi, man kapor, cakapor, ya itu kita emor ni kenyang, mohon akan nak kita peringau. Let us also light our commitment to action. Let us pledge to continue educating ourselves and others. Let our unity today be a beacon of hope, guiding us closer towards a future where AIDS is no longer a threat,
Let us remember, let us heal, and let us stand together through love and solidarity, not stigma and fear. We all can make a difference. Thank you. Hadu mentah mengenai March aja aku saw yang kini estimated population ke Jingdon jeng kini beliau ki bapang HIV estimate dekat National AIDS Control Organization kedang kendai aja laispa ni tu arwon tiki beliau ki bala register ni dan kini care support and center jengi hadu penai March aja aku saw di dan raja Raspa atau Daimut Kibalayak Kidon Siajar Raspa Kendai ku Anwut Kiberiu Kibam dikenai kedawai Kibawan Bela register makin dikenai kedawai ni orang ini lost to follow up Kidon Siajar Sauspa ni Daimut West Castle Hills Kidon Sauspa ada penyawat dan ini perkat Sauspa pada yang kita kendai ajar ni semua Duna Kena yang tu ifi bamenta ke haka ni jika district West Castle itu lah sedang bani ki orang ki emerging pockets ni ki jaga ki ba kelas sedang dan ki beliau ki ba nang ni cucuk ni Jingpang dia si balai ki kelam tip na do mencuari ko ba la yo snow ki kran nak khamat ki beliau ki kwa ba no khamat ban test status marketing tiang yo ni sha no ben Kidan tu ki jaga ki kentuan ki ba ni lah sedang i bala nang sedang pun ki beliau bertray ni kami on female sex worker pada kendur ki kena kita sedang mana ki jinji ki IDU population kena ki ba di drugs di bangin address bangin dak wasta ki ni orang tani dan pun ki beliau ki bam di dawai di kena ki lost to follow up Kemengalia is control society ringkat bahkan ni kemengalia setiap network of positive people ni ringkat agak bangi lah dan kerja projek ni orang kan linkage di projek agak bangi let banwa di kini brio ni wan di volunteers nang ni Msnp bangi let di brio itu ki bang macam dah isu bani wat dan mana ada yang ki siapa ni ka jaga jing ai suma nang makin yo apan deep high dawai kuma pilai osno bala ni deep high dawai kan ni ka jingdon yo yang Jingpang kahian ni orang ni ka viral load pun si test kita ka viral load si test sistem do benai begini babon ibadi dikenai dawai dan das ka back junki new issue yo yang Jingpang ada tak suppression yo yang Jingpang yang lama virally suppress tinggi si kemau si berkemau no banyak orang you is equal to you dan yang isu di kemudian transmit show di katakan di kebelang sultanat ba ladang berkat ba test HIV kami orang ini aku ini langsung ke death sentence ini semua ayat no kita minta pada ya ada ni kini kan treatment kini ART di kita tamlong show kita ada ke treatment bala jadi dikena yung virus unsa long suppress but transmit